Darknet nababwiye ko ari ubwoko bwa interineti ikoreshwa n'umubare utari munini, ariko impamvu wenda idakoreshwa n'abantu benshi nuko batayifiteho ubumenyi buhagije. Ikindi nanone Darknet abantu benshi bayikoresha ni abantu bakora ibintu bitemewe n'amategeko. Niyo icururizwaho ibitemewe n'amategeko, aho biva bikagera, kugeza ku icuruzwa ry'abantu. Darknet iherutse gushyirwa mu majwi yuko icuruzwaho abana b'abakobwa bakiri batoya. Abakora ubucuruzi rero nta muntu uba ufite ubushobozi bwo kubavumbura, kubera ko ni Darknet, interineti y'umwijima. Burya interineti abantu benshi barayikunda, ni na nziza kubera ko ifasha abantu gutumatumanaho, ishobora gufasha abantu guhaha, gukora akazi ka buri munsi. Urabona ko interineti tuyikoresha ibintu byinshi byiza, ariko hari ikindi gice cya interineti gihishe gikorerwaho ibintu byose binyuranyije n'amategeko, nko kugurishirizwaho amafaranga y'amakorano, kugurishirizwaho ibiyobyabwenge, intwaro, gucururizaho abantu, kunyuzwaho filime z'urukozasoni zakinishijwemo abana bakiri bato. Kandi noneho ababikora nta muntu ushobora kubavumbura, kubera ko nyine bakorera kuri interineti y'umwijima. Ni interineti umuntu yakwita y'ikuzimu, ni iyindi si y'ikuzimu iberaho ibibi byose. Ni indi si ya interineti umuntu yakwita y'ikuzimu. Kuri Darknet ibintu byose biragurwa, ibiyobyabwenge, intwaro n'ibindi bitemewe n'amategeko birahagurishirizwa. Amagambo yose aremewe kuyahavugira. Itegeko rimwe gusa rihaba ni ukutavuga umwirondoro wawe wa nyawo. Darknet rero bisobanuye igice cy'umwijima cya interineti, cyangwa se igice cy'ikuzimu cya interineti, ikorerwaho amabi yose abaho. Darknet ikoreshwa n'abantu bafite ibintu bahuriyeho kandi by'amabanga. Imbuga zayo ziba ari ibanga, nta bahanga cyangwa ubutegetsi bashobora kubigenzura. Bivugwa yuko rero igisirikare cya Amerika aricyo cyashinze Darknet mu myaka irenga 13 ishize. Babikoze rero kugira ngo barinde amakuru y'ibanga bahanahana hagati yabo. Tor rero ifatwa nk'umuryango winjira muri Darknet. Iyi Tor yashinzwe n'igisirikare cya Amerika cyo mu mazi, US Navy. Nubwo Tor yashinzwe n'igisirikare cya Amerika, ariko nyuma yaje kuba umushinga wigenga, Tor Project, ariko ikomeza gufashwa nyine na leta ya Amerika. Imibare wenda umuntu asubiye inyuma akareba nko mu mibare yo muri 2011 igaragaza ko 60% by'amafaranga yateraga inkunga uyu mushinga yavaga muri guverinoma ya Amerika. Igisirikare cya Amerika gikoresha Tor mu guhanahana amakuru y'ibanga, ndetse igakoreshwa n'ibigo by'ubutasi bikomeye cyane mu isi. Guverinoma ya Amerika rero bivugwa ko yashinze Darknet kubera ko yabonaga cyaba igikoresho cy'ubwisanzure bw'abatavuga rumwe na leta z'ibihugu byabo, ndetse bakaba bakwigana uburyo bwa demokarasi Amerika ikoresha. Ari nayo mpamvu nyine itera inkunga uyu mushinga wa Tor. Murabizi ko hari nk'impinduramatwara zabaye mu bihugu by'Abarabu mu majyaruguru ya Afurika muri 2011. Izo mpinduramatwara rero Darknet yazigizemo uruhare runini cyane. Ibi rero Amerika ibikunda kubi, kubera ko demokarasi Amerika ishaka yuko isi yose ikurikiza ishingiye ku kwishyura ukizana, buri muntu wese akavuga ibintu uko abyumva, ibyo anenga akabinenga uko abyumva. Biroroshye cyane rero kugira ngo umuntu uwo ari we wese atangire gukoresha Darknet. Ikiba gikenewe no gukora download cyangwa se guteresharija porogaramu bita Tor, the onion router. Tor ikora akazi gasanzwe gakorwa n'izindi browser za internet nka za Safari, Mozilla, Google Chrome. Uretse ko porogaramu ya Tor yo ari ikunda kuvugwa mu ikoreshwa rya Darknet. Uretse ko hari n'izindi, hari nka za Freenet, i2p,
nazo zikoreshwa mu gukoresha interineti ihishe cyangwa se interineti y'ikuzimu, interineti y'umwijima. Mu bisanzwe rero buri mudasobwa yose iyo iri gukoresha umurongo wa interineti imenyekana hifashishijwe imibare 10 bita IP address. Mudasobwa yawe iyo iri gukoresha interineti ibikoresha seriveri imwe izwi inacungwa n'uwatanze connection ukoresha. Ibikorwa byose rero ukoreraho bishobora kugenzurwa n'uwo muntu waguhaye interineti cyangwa se umuntu waguhakinze, byose birashoboka. Kuri darknet rero biratandukanye. Tor igenda ihuza mudasobwa yawe na seriveri nyinshi ku isi hose ku buryo buhindagurika cyane. Ni ibintu rero bigoye kuba hamenyekana aho uherereye mu by'ukuri. Urugero, wifashishije nka darknet ushobora kohereza ubutumwa, ubwoherereje akabona ko buturutse nko mu Bwongereza nyamara utigeze urenga mu Rwanda. Niyo mpamvu darknet rero abantu benshi bakora ibintu bitemewe barayikoresha cyane. Uretse ibiyobyabwenge, intwaro n'ibindi, kuri darknet hanagurishirizwaho impapuro z'inzira, ibi bya passport. Hari passport za bimwe mu bihugu bikomeye ziba zigoye kuzibona, ariko kuri darknet barazihagurishiriza. Nka passport y'igihugu cy'Ubufaransa y'imimbano cyangwa se yibwe, kuri darknet bigura kayabo. Ziko ishobora kugurishwa hagati y'amayero 500 n'ibihumbi 3. Ni ukuvuga arenga hagati ya miliyoni 1.5 y'amafaranga y'u Rwanda kugeza nko kuri miliyoni 3. Passport rero ibihenda, kandi uyiguze nyine abasha gutembera ibihugu birenga 145 nta visa. Urumva umuntu yiguze abasha gutembera ibihugu 145 nta visa. Niyo mpamvu ibihenda cyane. Nubwo passport ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu zikomeye kubonwa ku isi, kuri darknet ho ntabwo ariko bimeze, naho iragurishwa. Ibigurishwa hagati y'amayero 800 n'amayero 2,000. Ni hagati y'ibihumbi 800 na miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda. Kuri darknet naho hakoreshwa ifaranga ryavutse muri 2009 mu rwego rwo kwirinda kurushaho abakoresha ibi bikorwa bitemewe kuri darknet. Bagura ndetse bakagurisha bifashishije ifaranga ry'ibanga bita Bitcoin, ariko iri faranga ryemewe n'amategeko. Aya mafaranga rero yashinzwe muri 2009 n'umuntu utazwi, gusa bivuga ko yitwa Satoshi Nakamoto, ariko ntabwo hazwi nyine umwirondoro we. Kugeza ubu ngubu rero rimaze kumenyekana cyane, ariko ahanini rikoreshwa nyine mu igura n'igurisha kuri darknet. Gusa wifashishije Bitcoin ushobora no guhaha mu buryo bwemewe kandi buzwi rwose. Kugira ngo wumve agaciro k'iri faranga rya Bitcoin, rirahenze mu buryo burenze. Bitcoin imwe yonyine ugiye nko kuyivunja nko mu manyarwanda ubu ngubu uzi ukuntu yaba ihagaze, ivunje amafaranga y'u Rwanda miliyoni 52 kuzamura. Rigenda rihindagurika, ariko rivunje miliyoni 52 z'amafaranga y'u Rwanda. Bitcoin imwe yonyine. Amayero, Bitcoin imwe ivunja amayero 44,811 ubu tuvugana nona, ariko rigenda rihindagurika bitewe n'ibihe. Darknet rero ni kuzimu ha internet, niba ariko nabivuga. Internet y'ikuzimu, internet y'umwijima. Ibintu byinshi bitemewe muri iyi si isanzwe kuri darknet niho byibera. Filime z'urukozasoni zikinishwa abana nizo zisurwa cyane kuri darknet. Ibi ngibi ni byagarutsweho n'ubushakashatsi bwiswe Hidden Services. N'ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Portsmouth yo mu Bwongereza. Iby'ubu bushakashatsi reka mbivugeho gatoya. Ubu bushakashatsi bwakorewe kuri porogaramu ya Tor bwagaragaje ko 80% by'abakoresha darknet ari abasura imbuga zayo zibaho ibikorwa byo gushora abana bakiri batoya cyane mu busambanyi. Uretse kuba inifashishwa n'abantu batandukanye bakora ibikorwa bitemewe n'amategeko, harimo n'izindi ngeri z'abantu zikoresha darknet mu rwego rwo gushaka nk'amakuru, n'abanyamakuru bamwe na bamwe barayikoresha.
abigaragambya badashaka kumenyekana cyangwa se abaturage bo mu bihugu bikunda gukumira ikoreshwa rya internet, nka hariya za Korea, nka Korea ya ruguru. Imibare yatanzwe n'ikinyamakuru cya Slate yo muri Kanama 2013 yagaragazaga ko mu bantu bo ku isi yose bakoresha darknet, 2,000 bakomokaga muri Bahrain, hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 20 bakomokaga muri Iran, 6,000 bakomokaga muri Syria. Muri bino bihugu rero umuryango witwa Reporters Sans Frontières wabyise nk'abanzi ba internet, niba ariko nabivuga. Nko mu Burusiya ho abagera ku 120 nibo bakoresha darknet. Imibare y'icyo gihe yagaragazaga ko nibura abantu miliyoni aribo bakoresha darknet buri munsi. Uduce rero turimo intambara ikaze, buri kintu cyose kinyura kuri internet kigenzurwa cyangwa se bahigwa bukware, bakoresha darknet mu rwego rwo kwirinda kugenzurwa. Abanyamakuru nabo rero barayifashisha mu gukora akazi mu bijyanye no kohererezanya amakuru. Hari naho darknet ikoreshwa n'itangazamakuru rikunda kumena amabanga ya za leta. Hari abanyamakuru bigeze kugaragarwaho gukoresha darknet bo muri Afghanistan cyane, bitewe nuko bashyiraga hanze amabanga y'ubutegetsi hagamijwe ko abaturage basoma amakuru runaka. Icyo gihe rero darknet niyo iba yifashishwa cyane. Nibyo rero nakubwira kuri darknet, ku muntu wifuje ko nayigarukaho, nizere ko hari ikintu ukuyemo byibuze.